Pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Spanoptika. Danas budemo pričali o implementaciji CRM sustava u globalnoj kompaniji i nekakvim izazovima koji su to popratili. We are just on the threshold of the computer age, which will greatly affect the utilization of our manpower. The computing system is being used by many schools with remarkable results. We have main engine start, 4, 3, 2, 1, 0. S nama su danas Kamilo Rudeš, farmaceut i citizen developer, IT entuzijast u roli nekakvog ovoga idejnog pokretača sa strane projekta, i Robert Birov, senior project manager u Enterprise Business Solutions timu u Spanu. Pa evo, čisto krenuli smo sa akronimima. Kaj je CRM? U smislu, kakav je to sustav? Kaj on radi? CRM, Customer Relationship Management, dakle to je sustav pristupa krajnjem korisniku, kupcima, kroz sales i marketing module, dakle nekakav feedback koji zapravo želimo plasirati, odnosno dobiti od korisnika i plasirati informacije prema njemu. To može biti i malo prodaje, veleprodaja, u svakom slučaju nekakav krajnji kupac s kojim želimo komunikaciju, dugoročne odnose i dobiti neke informacije kako on funkcionira, a i na kraju krajeva plasirati neke naše klijentske proizvode prema njemu. Da. Je to nekakve kupuju velike firme ili, mi smo sad pričali o implementaciji na globalnoj razini, velika firma, puno država i tako dalje, ali koliko je to kompleksan sustav, vjerojatno manje firme možda u Excelici handlaju, kako to... Pa točno to, pazi, CRM može biti bilo šta, znaš, možeš ti u Excelu napraviti nekakav odnos i nekakvu bazu podataka korisniku, ali ovdje razgovaramo o Microsoft Dynamics 365 CRM-u, to uglavnom kupuju veliki korisnici. Nije čak možda stvar niti u cijeni nego kompleksnosti i iskoristivosti tog sustava, kupuješ trajekt da bi prevozio neke manje stvari, tako je i ovdje. Mislim da se Microsoft prilagođava cjenovno svakom korisniku, ali kompleksnost implementacije, održavanje, korištenje toga ipak ograničava to, odnosno usmjerava to prema većim igračima. Otkud ideja da to implementirate? Kako je krenula motivacija? Je li non-IT firmi u smislu kako je krenula i priča o CRM-u? Da, mislim, zanimljivo je ispričati tu pozadinu cijele priče, zato što radi se o globalnoj firmi koja je nastala akviziranjem manjih kompanija. To je globalna farmaceutska firma koja radi u jednoj niši farmaceutskoj i zapravo većina firmi koje su postale sastav grupacije su krenule kao obiteljske firme na određenim tržištima koje su se bavile jednostavno opskrbom ljekarnih sirovinama za izradu lijekova, ali to danas prerasta u jednu veću priču. I zbog toga grupacija raste akviziranjem tih manjih kompanija, ali onda svaka ta manja kompanija ima svoje zavisnosti i svoje načine na koji su navikli raditi stvari i treba to preliti u jedan globalni sustav tako da se može upravljati sa tim cijelim sustavom. CRM, ja bih rekao danas, nije samo taj customer relationship management sa vanjskim kupcem, jer u kontekstu jedne te grupacije, tog velikog sustava koji je interni, vi imate kupce, odnosno customere koji su vam interni. Znači ja kao sales, odnosno ja, ajmo reći, kao marketing user, moji kupci nisu samo ljudi koje ću ja kontaktirati putem marketing modula, slat kampanje i tako dalje. Moji kupci su i lokalni sales ljudi koji trebaju prihvatiti te koncepte koje mi plasiramo i u direktnoj komunikaciji sa klijentima još progurati to dalje. Znači, trebate jedan sustav koji će moći upravljati sa svim time. Moraš njima prodati da bi oni prodavali ovoga tako je, da. Dalje, ne? Da. Jedan dio sam zapravo zaboravio pitati kao nekako čisto predstavljanje za kontekst ljudi, odnosno krenule CRM i čisto, kad čuješ neki akronim o čem se radi. Kaj vas dovodi danas na ovaj kauč, znači kad pričamo o farmaceutu i citizen developeru, kako izgleda životni put od jedne osobe koja je se našla u tom projektu? Da, dosta čudno za neko koji je farmaceut da se bavi IT implementacijama sustava, ali mene je od uvijek zanimalo svašta u životu. Tako da ja jesam farmaceut, ali uvijek sam imao tu neku
a taj neki afinitet prema kompjuterima, prema digitalnom. Počeo sam se baviti programiranjem već u osnovnoj školi na nekim starim programima kao što je Basic, Pascal i tako. I zapravo mogu se sjetiti jedne situacije u 7. razred gdje sam prvi put napravio loptu koja odskače od rubova ekrana. Znači, meni je to bilo kao djetetu otkrivenje. Da ja sad mogu isprogramirati loptu koja sama odskače od rubova ekrana. To mi je dalo uvid da shvatim zapravo kako cijeli taj IT funkcionira, koji su neke zavisnosti u samom programiranju, u rađenju nekih sustava. Ali moj put me odveo kasnije u drugom smjeru. Znači, bavio sam se, završio sam farmaciju, bavio sam se u struci jako dugo, unaprijedio sam se u nekim drugim biznis skillovima i tako. Međutim, opet kroz tu karijeru me dočekao projekt implementacije, ne u ovom slučaju CRM sustava, nego ERP sustava. Jer realno vodio sam lokalnu kompaniju koja je ušla u tu grupaciju, koja je bila obiteljska i trebalo je prebaciti sve sisteme na korporativne sisteme, a primarno i osnovno je ERP sustav. Ne? I onda kroz tu implementaciju i doticaj sa Microsoftovim alatima, od Power platforme, od Power Appsa, Power BI-a, sam shvatio vrijednosti zapravo koje biznis može dobiti iz svih tih sustava. I krenuo sam u tom smjeru i na kraju sam počeo voditi taj projekt implementacije CRM-a na globalnoj razini. Mislim, to je bilo osobni entuzijazam da nekad napraviš loptu koja skače od ovoga rubova i da ti to plano ponese, onda završi u farmaciji, ali opet nađeš nekakav presjek, jel? Ali mislim da to nekakve moderne generacije jednostavno morali budu te dve stvari kombinirati. Čim god da se bave, morali budu imati komponente da koriste alate koji su na raspolaganju, jel? Jer sad znam dosta ljudi koji su i ekonomisti i nešto, uče programirati Python, R, nešto, jer treba im za analize, za whatever, ne? Mislim, ja bih povukao paralelu iz privatnog života. Znači, prije si išao u supermarket i uvijek te dočekala teta, sad te čekaju automatski blagajne. Znači, ne možeš pobjeći više. Digitalna doba je svuda oko nas i svako treba znati raditi i sa mašinama, i sa sustavima, i sa programima. I sa svim. Jednostavno, kroz neko vrijeme nećeš se moći zaposliti ako nemaš takve. Kad biraš da li više teti na šalter ili na automatsku blagajnu, kada bereš? Ja uvijek biram tetu na šalter. Jel? Da. Ja baš ne. Ja idem na automatsku, obično je manji red i kao bum si ja to sam odskenirao. Ne, ja mislim da zapravo ipak tehnologija ne može zamijeniti sve. I mislim da je to jednostavno način da ajmo reći, trgovina smanji svoje troškove, optereti kupce više, a to nije poanta po meni. Da, poanta je pružanja usluge. Ja sam to ugledao kao convenience, u smislu kao, to su prezentirali kao benefit zapravo kupcima. Ali dobro, ok. Mislim, definitivno zanimljivo, mislim da korisno je to preznanje i pogled imati vjerojatno u implementaciju u kojoj budemo pričali, jel? A Robert, čisto u kontekstu project managerstva, jel? Kako si došli do ovog projekta, kaj si možda radili prije i da li je veličina ovog projekta neki čim se već prije možda susreli ili je bil izazovan? Pa gle, slično kao Camilo, jel? Ta nekakva osnovna škola, basic, programiranje, kontakti sa računalima i tak. To je odfuralo IT svijet, ali znaš kako to biva, uglavnom stasaš kroz neko vrijeme pa te vrijeme počne gaziti, mlađa ekipa dolazi, onda igraš na iskustvo, a PM mora biti neko koji je prošao sve to, jel? Koji razumije procese, ima to više manje u malom prstu i ima široko znanje, ne prespecifično, znači ne mogu biti developer ili nešto, ali kužim se pomalo, pa sam tako kada je došao project management. A sad na konto Fagrona i ovog projekta sa Camilom, dakle nisam od početka. Prva faza je bila već riješena u Europi, dakle druga faza u Europi je nešto gdje sam ja ušao. Tu se zapravo priča razvijala dalje. Veličina projekta pa nije najveći projekt definitivno koji sam vodio, ali je definitivno jedan od najzanimljivijih. Dakle, nikad prije nisam radio na farmaceutskim projektima, skroz novi svijet, jel? Terminologija, procesi, ideje, klijenti, sve skroz novo, jel? I iz te perspektive je bilo koliko izazovno, toliko isto interesantno, jel? Dakle, mislim da pravi PM mora proći što više branši, jel? U vođenju projekata i ovo je bilo nešto što je definitivno falilo, barem meni u iskustvu. Sad je to naravno puno lakše kroz neko vrijeme, ali u početku je bilo baš kaj sad ovo, ne?
Sve ikad. I o akronima koje smo pričali, vjerojatno ih bilo puno, znači nekakvih kratica, nečega, internih. Primjer jedan zgodan je API, recimo. API. Akronim API. Da. Dobro, vjerojatno ne znači ono kaj ja mislim da znači web Tako jel? je, da, u farmaceutici to znači Active Pharmaceutical Ingredient. A, Aktivna farmaceutska supstanca. ok. To je bilo zanimljivo, onda developer mi je objasnio kao da napravi ovo za API, ali zapravo nije API, nego je neke drugo. Vjerojatno imate neki glosari kao svih tih pojmova. Definitivno, da. Na svakom projektu postoji taj glosari, jel? Mislim, mi u Spandu radimo sa fakat različitim industrijama i svaka ima svoje specifičnosti i moraš imati glosari. Financijska, farmaceutska, dakle sve. Da, kako to obično biva, postoji glosari, ali treba ga i pročitati, u smislu neko treba da... Ponavljati. I ponavljati, jel? Ok, od kuda je došla motivacija? Znači, radili se nekakav ERP, skužili se da vam treba nekakav CRM. U kojem momentu je zapravo krenuo taj pokret i kaj je bio nekakav trigger, kako je izgledalo adoption unutar? Da, pa evo, pričao sam o tome da zapravo mene prvo dočekala implementacija ERP-a. I realno u 6 mjeseci smo napravili implementaciju ERP-a u lokalnoj kompaniji i prebacili se na globalni sustav. Znači to isto potaklo neke u centrali kolege da zapravo malo analiziraju zašto smo tako uspješni bili u tome i u takvom kratkom roku smo to napravili. I krenuli su razgovori jer realno kompanija, grupacija je Microsoftov klijent i ima sve Microsoftove proizvode zapravo dostupne i u sklopu našeg Enterprise Agreementa su isto bile dostupne licence za CRM sustav. Tako da kroz te priče se razvila priča o tome a postoje intencije da se firma ujedini, da bude Global One, znači da svi rade po istom principu, iako postoje razlike tržišta, o tom ćemo možda kasnije, ali imali smo glavnu platformu na kojoj smo mogli graditi neki sustav, jer core implementacije ERP-a su financije i robno-materijalno knjigovodstvo i taj dio. A težnja da digitalizirate kompaniju može se razvijati isto i na tom sustavu, ali puno je praktičnija, puno skuplja, puno teža. A ako imate jednu ovakvu slobodniju platformu kao što je CRM platforma, onda u njoj isto možete digitalizirati neke procese od approve flow-a do izvještaja na isti način, do skupljanja podataka na isti način i tako. Tako da evo, to je bio neki trigger, dostupno je, imamo entuzijaste, imamo sve, ajmo krenuti i probati vidjeti što možemo napraviti. Jesu bilo kao nekakvi prvi KPI metrike, prvi use case koji je bio quick win, u smislu kao low hanging fruit, da riješimo neki specifičan problem s CRM-om koji možda sa ERP-om ili nadogradnjima na ERP možda nismo mogli, a ovo nam je tu i dostupno i nekakve licence imamo, nešto koje bi pokazali, dobili buy-in de facto od managementa. Da, još jedan izazov je zapravo ta cijela ustroj korporacije koja nije top-down, nego je bottom-up, baš iz tog njenog developmenta, od akviziranja manjih kompanija. Te manje kompanije kad uđu u grupaciju imaju svoje zadatke, ako ih izvršavaju, niko ih ne dira na neki način. Oni imaju svoju autonomiju i autonomnost u poslovanju. Međutim, ako želite ustrojiti kompaniju da bude one, onda se sve radi na isti način, prate se iste stvari na isti način i može se puno više napraviti što se tiče developmenta vlastitih proizvoda i tako dalje, ako imate isti smjer. Interes je bio da se ujedine sales podaci u jednoj platformi i da budu lako dostupni sales ekipi za ostvarivanje novih pobjeda, prodaja i tako dalje i da se ujedini marketinška strana, da bude one tone of voice, jer paralelno s tim je išao i rebranding kompanije, novi logo je išao, izrada nove web stranice i logično je bilo sve to spojiti zapravo sa Microsoft Dynamics marketing modulom. Mm-hmm. Ti si rekao da došlo zapravo da je dio projekta već bil gotov, jel? U smislu EMEA bila na neki način napravljena i trebalo to propagirati dalje u US, jel? Kako je to izgledalo? U smislu koliko su EMEA obično dosta fragmentirani na tržište, kad smo bili pričali sa hrpom drugačijih zakonodavstva, drugačijih marketa, više nekih institucija. Kako je izgledao taj onda prenos cijele ideje u US, sa strane vođenja projekta, sa strane buy-ina njihove strane, odnosno menadžmenta korisnika?
Pa EMEA projekt je bio u 3 faze, zapravo zadnje 2 su spojene u jednu. Ja sam došao u toj drugoj fazi još uvijek u Europi. Jel? I tu je CRM na većini tih ciljenih tržišta bio uspostavljen. Dakle, oni su ga koristili, imali su ga kod sebe i ova faza 2 EMEA je bilo nadograđivanje sa nekim dodatnim funkcionalnostima koje su Camilo i ekipa smatrali vrijednim za razvoj i ugrađivanje u postojeći CRM. On top of that, kad su vidjeli da zapravo Europa funkcionira, a američko tržište je funkcioniralo relativno slično, dakle opet raštrkane kompanije, svaka sa svojim Excelicama ili CRM-om koji se više ne razvija ili out of date ili šta god, odlučili su, s obzirom opet na taj Microsoft kontrakt, implementirati isto u Americi. Inicijalna ideja je bila, to se sjećam kad smo raspisivali, dakle imamo set funkcionalnosti koje su razvijene, i ovo ćemo skopirati, ovo ćemo novo dodati. I dakle, u Europi, Camilo je dolazio iz Europe, je bilo sve puno jasnije nego što je bilo za Ameriku. Camilo je bio odavde, radio je sa tržištem, razumio je sve skupa. Amerika pak nije bila takva. I onda ova pretpostavka, a mi smo razvili, tamo skopirati, prilagoditi, na kraju je potpunosti pala u vodu zapravo. Mi kad smo sjeli sa njima i analizirali njihove procese, to je bilo čovječe, ovo možemo, ovo ipak ne možemo, možemo samo dio, ne možemo. Tako ne možemo u smislu, ne možemo copy-paste ili ne možemo uopće napraviti? Ne možemo copy-paste, možemo napraviti, ali copy-paste je zapravo, kako smo inicijalno mislili, da, kao bilo je set, ovih 10 ćemo skopirati, ovih 5 ćemo nadograditi, na kraju smo 1, 2, možda. Ja bih se samo nadovezao, zapravo, ono što smo mi napravili u US-u kao prva faza je bilo svičanje, jer oni su imali postojeći CRM sustav koji se nije dalje razvio, Salesforce. Znači, unutarnje ljude koji su radili na razvoju toga više nisu bili prisutni u kompaniji, jednostavno bili su u fazi to imamo, ali nismo zadovoljni s tim. I zapravo mi smo uletili sa Dynamics, Microsoftovim sustavom, izbacili smo Salesforce i razvili te osnovne procese za njih koji su trebali. Koje su oni već imali, prebacili na Dynamics, ali dobili platformu? Dio njih su imali, dio smo nadogradili i dodali. Da. MVP faza je bila takva, točno to. Da ne izgube ništa što su imali ili što su smatrali vrijednim, ono što nisu imali smatrali su bitnim jer nije bio razvijan, nam je isto bio u okviru MVP faze, ali ono što je bilo bitno da revenue i poslovanje ne smije patiti. Dakle, ne možemo zamijeniti jedan alat sa drugim, a da oni imaju nekakav pad prihoda. Dakle, to je bilo no go. Dakle, bila je tu jako velika restrikcija. I to ste uspjeli, mislim, ako ste uspjeli, to svaka čast, jer kompletno mijenjate sustav kako kompanija radi, jel? Kako je izgledala ta uopće konsolidacija podataka, jer uvijek čisto iz iskustva kad imaš multinacionalnu kompaniju, a ništa drugo, jedan lijek oni mogu zvati na x načina, drugačije može svojstva imati, drugačije funkcioniraju, kako to svojstvo zajednički nazivnik, da nekako datu počistite. Salesforce vjerojatno se morali na neki način importati postojeće podatke iz CRM-a, dovući, pa mapiranje tablica, to je vjerojatno bil pain in the ass sam za sebe. To je bila borba. Da, to je definitivno bila borba. Ideja je bila, dakle, pretpostavka, to je možda lessons learned koji ćemo kasnije dotaknuti, dakle, da svi ti podaci postoje u jednoj unificiranoj bazi, jel da one na neki način jesu konsolidirane ili će biti do početka projekta. Na kraju je to ispalo na 70% da nisu, 30% da jesu. I to mapiranje o kojem si pričao, da, to je stvarno bio jako, jako veliki izazov. Puno više ljudi smo morali uključiti nego što smo inicijalno planirali. Puno više radionica, puno više pokušaja promašaja i onda u nekom trenutku američki korisnici kad su vidjeli zapravo taj set podataka su zatražili još nešto. A da bi dobio buy-in korisnika na kraju, jel, i da bi možda dodao neku vrijednost za overall good feeling na kraju projekta, izašli smo im u susret pa smo dodavali nešto što inicijalno čak i nije bilo u skopu projekta. Ali smo procijenili da imamo prostora, da ima vrijednost na kraju, dakle nisu ni tražili ništa što je bilo onak, kaj sad ovi traže. I zaključno je u suradnji sa Camilom i sa stakeholderima da je vrijedno izaći iz te inicijalne MVP faze da bi na kraju bilo još bolje. Jel? Dakle, 20% više eforta za 100% više učinka. A tu konsolidaciju su oni radili podataka u smislu kao gledali su nekakav dataset ili uz njihovu pomoć, sastanke, feedback? Ko je to drivalo u smislu? Su imali neke svoje poslovne analitičare, čisto drugi market? Znači, u biti ono što smo mi na početku tog projekta u US-u rekli da nećemo, nismo na standardni način importirali povijest podataka iz Salesforce.
Dali smo njima da rade trijažu onoga što je bitno, što nije bitno. I zbog same funkcionalnosti i versatilnosti Power platforme smo to na malo drugačiji način odradili, tako da cijelu povijest smo im prikazali sa embedanim Power BI reportima. Zapravo nismo imali taj dio, bilo je bitno samo skužiti što je njima prioritet, što je bitno i na taj način im prikazati podatke u sustavu bez da ih dovlačimo, konsolidiramo, integriramo u samom CRM sustavu i njegovoj bazi podataka, već iz vanjskog sorsa gdje smo dump napravili, smo putem reporta spojili sa postojećim klijentima njihovu povijest i oni ju mogu pretraživati na taj način. Jer sama ideja sustava to nisu podaci koji trebaju za duže. Ono što je bilo bitno smo importirali, ono što je bila neka konverzacija, komunikacija, ona se onako nadograđuje cijelo vrijeme i njihova nova povijest je već daleko došla u samom sustavu. To ima smisla, znači oni zapravo samo KPI-eve najbitnije izvukli van, da odluke mogu donositi, a ne mora biti 1 na 1 mapiranje, jer to bi si potrgali zube vjerojatno. Da je item level bilo sve importano unutra, ne? A kako je to funkcioniralo, recimo, u globalnim kompanijama često zna biti izazov osobni podaci. Tipa, Ameri malo drugačije to tretiraju nego Evropljani, obzirom da je platforma proizašla iz Europe, onda vjerojatno imala nekakve mjere unutra možda, jer često se dogodi situacija obrnuta, imaš neku platformu u Americi, onda kada dođu u Europu, onda nastane problem. I di su podaci, kako se skladište, ko ih obrađuje i tako dalje. Jel tu bilo nekakvih izazova u startu? Pa zapravo ne pretjerano, zato što svako koga smo spojili na sustav je već imao nešto. Znači, radio je neki marketing putem nekog drugog toola, imao je neki opt-in za te ljude koje je kontaktirao. Mi jednostavno kad smo tu publiku importirali smo prekopirali podatke koje su oni sami poslali kompaniji da imaju odobrenje, da kad su ga dali i tako dalje. Znači, taj transition nije bio toliko kompleksan. Super. A u Americi moraš imati opt-in, sigurno, jel? Da, samo nema tog GDPR-a kao što je u Hrvatskoj. Odnosno cijeloj Evropi, da. Mislim, jedna od prednosti obično koja je kad se držiš unutar Microsoft ekosustava je da imaš ako imaš i ERP Microsoftov i CRM i cijelu Power platformu, da to je dosta lijepo playa međusobno, jel? Je bilo tih nekakvih pozitivnih, jedan i jedan nisu dva, nego 4, ne u smislu sinergija, to fala mi riječ, jel? U smislu kad ste implementirali platformu da su dobili neke druge benefite obzirom da je sve dio Microsoft ekosustava. Definitivno, dobili su benefite primarno u nekom reportingu, izvlačenju bitnih stvari od sve te šume podataka koje oni skupljaju na dnevnoj bazi. Znači, reporte koje sad imaju u sustavu su im puno praktičniji, puno jednostavniji, puno bolji nego što su bili reporti koji su imali vezani na Salesforce sustav prije. Jedan nisu 2, nego 11, to sam htio reći zapravo, to falilo mi je koja točno iz Tremilevena, da. U smislu nekih ekstenzija, u smislu, kako ta platforma sad izgleda u smislu, jel ljudi to koriste, jel jednostavno kompliciranije možda nego Salesforce, sad kad je zaživjela, jel, nekakve benefite koje bi istaknuli? Pa ja nemam šta puno za tu detaljno pričati, međutim feedback koji dobivamo je stvarno pozitivan. Zadovoljni, korisnici su jako zadovoljni sa sustavom koji su dobili. Način na koji smo im posložili hijerarhiju u sustavu im je puno praktičnija i bolja nego što su imali u prošlom sustavu. Lakše dođu do onog bitnog podatka koji traže u ovoj platformi nego u staroj platformi. Tako da ima puno tih sitnih benefita koji su podržali tu implementaciju i korisnici koriste sustav. Mislim, pitam zato jer developerima je PNDS trekat sate, a salesmanima je PNDS update CRM, ne? Tako da CRM je obično, mislim, osim ako im o tome direktno visi neki bonus ili nešto, onda budu se pobrinuli, ali bilo koji sustav moraš neko drugi pratiti njihov posao je, ispune ako moraju, jel, pa čisto u tom kontekstu. Da, ja bih rekao da je tu Amerika puno ispred Europe i način na koji oni pristupaju poslu je puno drugačiji nego Evropljani. To je isto neki lesson learned iz cijelog ovog projekta, jer ja bih rekao da oni postupaju kao mala vojska što se tiče samog tog prodajnog dijela ljudi, sales repova, internal sales, customer servisa. Oni imaju KPI na sve te stvari.
U Evropi je možda bauk napraviti KPI na razini koliko ti komunikacije šalješ vanj prema klijentima, zato što svi se drži nekih svojih prava, moja privatnost, moje ovo, moje ono. Bitno je da ja ispunjavam svoje zahtjeve prema poslu, ali u Americi je sasvim normalno imati KPI na količinu kolova, mailova, outbound, inbound i tako dalje. Tako da oni koriste puno više. Ok, to koliko su te metrike dobro definirane, to je vjerojatno odvojena tema za sales u smislu, ako ti krivo definiraš metriku, ako ti samo metrika koliko si puta si nekoga nazval, to nije nužno, ljudi budu samo zvali i pisali, ja sam zvao, ali nije zainteresiran, ovo ono, jel? Ali to je drugi par cipela, ali definitivno mislim, platforma omogućava da definiraš god metrike hoćeš, pa da ih onda pratiš kroz sales cycle. Da, i zapravo sami ti KPI-vi se mogu definirati na samom lokalnom najnižem nivou jedne kompanije koja je unutar grupe i oni imaju svoje KPI-eve. Ta firma je cijela jedan tenant ili ta bila Tržišta. EMEA je na zasebnom tenantu, US na zasebnom. Ali sad je u pripremi još jedan projekt za Amerikance gdje je dodatna kompanija toliko različita od postojećih da će ona najvjerovatnije ići na zasebni tenant. Jer svaka customizacija postojećeg bi... Jedan je tenant, samo su environmenti. Environmenti, da. Ok. Gdje bi customizacija zapravo značila da bi postojeći procesi, postojeći morali toliko skršiti da... Environment drugačiji, kao instanca malo drugačija, ali dalje je user account i sve u jednom velikom tenantu zajedničkom, vjerojatno zbog tog enterprise agreementa da sve dio globalne familije. Ne? Kako je bilo ovaj taj projekt? U smislu, čim neke radiš s Amerima, znači da te popodne nema doma, u smislu da su kolovi kasnije, pogotovo ako je West Coast u pitanju, dok se oni probude. Dakle, oni su razvučeni kroz cijelu Ameriku, od istočne obale do pacifičke vremenske zone, dakle sve, i istočna i centralna i zapadna pacifička. Ima koga s Havaja? Oprosti? Ima koga s Havaja? Da. Ima? Bilo je javljanja s Havaja, ne, u 6 jutru, ja su se dizali. Ne, da. Uglavnom, da, bio je izazov, pogotovo u početku, kad smo trebali ogromnu količinu informacija prikupiti u kratkom roku. Onda ne biraš, onda jednostavno moraš to prikupiti 11 na večer, njima 6 jutra, kako god, jel? Ali kasnije nalazimo taj slot, između recimo 3 popodne našem vremenu, to je 9 jutro istočno vrijeme, pa onda klizimo do negdje 6-7 i to je bilo ok. Ali gle, di izgubiš to i dobiješ, recimo, ako imaš neki delivery koji moraš u ponedjeljak isporučiti, ti u ponedjeljak cijeli dan stigneš raditi do 3 popodne. Kupiš vremena dok se ne probude, da neke ne testiraju. Da. S tim da znam neke Amere koji su kako cijelo vrijeme radi s Evropljanima, se dižu tipu 4-5 jutro da odrade što više kolova prije, na treadmillu razgovaraju, tako da ne znam da ste imali takvih iskustava, ali zeznuto je više vremenskih zona, di se bomo mi ulovili, ne? Pogotovo kad staviš kalendare, preklapanja vjerojatno nema, u smislu nema praznih slotova, ne? A kako je izgledao cijeli u smislu vođenja projekta, kad se tiče metodologije, znači dosta je vjerojatno bilo stvari koje ste iskopali, koji ste rekli ne možemo copy-paste, moramo ovak, scope, creep nekakav, kako ste to handlali? Pa metodologija je bila agilna, hibridna, ja bih rekao naglasak na agilno. Mi jesmo definirali određeni scope u okvirima razumijevanja u tom trenutku, jel? Ali s obzirom na time material projekte, agilni pristup, svaka nova informacija je potencijalno značila nekakvu promjenu, jel? Ako je ona bila značajna, onda je bila komunicirana, ako je bila u okvirima očekivanja u definiranim, odnosno predviđenim rizicima, onda smo to već mitigirali kako smo to predvidjeli ranije. To je taj hibridni pristup, dakle agilno kroz sprinteve razvoj, jel? Azure DevOps, ali bilo je i stvari koje smo mogli predvidjeti i njih smo onda radili tom waterfall metodologijom, dakle klasičnom metodologijom. Aha, hibrid svega i kao time material? Time material je bio tako, je, da. Dakle, pa onda razvuciš i onda... Da, nije. Mi imamo stakeholder, imamo okvire budžeta, tako da teško je baš... To je druga strana, jel? Ali... I recimo, sad kad si to spomenuo, ne možeš razvlačiti, jer Salesforce licence su isticale u nekom trenutku i tako da nije baš bilo prostora za razvlačenje. Jel? Da. Ali srećom, s druge strane nam je bio Span koji je dosta fleksibilan po tom pitanju, pa može uvijek dodati novih ljudi na projekt ako je potrebno odraditi nešto u nekom roku, tako da.
Da, kao 9 žena roji dijete jedna žena u 9 mjeseci, a 9 žena u mjesec dana, ne samo skelaš i kao to je to, jel? A by the way, Salesforce je u cloud only ili postoji neka on-prem varijanta? Ne znam puno o tome. Znači, ugasi licencu, to više ne radi ili samo on-premise više nema supporta, ne znam kako? Ne, cloud su imali. Samo Su cloud. cloud verziju koja, mislim, ugašena je licenca, imali su Access još neko vrijeme nakon toga, ali mi smo backupe napravili i napravili im uvid u te informacije iz tog sustava i to se više ne koristi. Neko vrijeme, tjedan dana je bilo, jel? Eksport zadnji 2 tjedna i to je to, da. Tako da nije baš bilo buffera, jel? A nakon tog svega, mislim, ne znam da je projekt gotov ili još uvijek je u nekoj fazi, možda neke nadogradnje novih i te stvari su koje baš gotove, nego, ajmo reći, neka faza je gotova. Da. Ili imate nekakve lessons learned koji da mi ova pamet i one godine kad bi drugačije napravili možda, predvidli, na budućem globalnom projektu možda uzeli u obzir i slično. Ili to uopće radili? Da, ja mislim da za uspješnost takvih projekata potrebna određena razina, kako da kažem, maturity firme u tom data managementu. Znači, da bi se radio jedan takav veliki projekt, bitno je imati neke preduvjete, da vam je konsolidirani svi podaci, da su data warehouse napravljeni, da ako želite isti sistem primijeniti na globalnoj firmi. Međutim, to je česta stvar da u globalnim kompanijama imate puno silosa lokalnih informacija koje su možda potrebne za razvoj i za projekt i potrebne su i može biti iz perspektive regulative da je ona različita na drugim tržištima, tako da za svaku lokalnu kompaniju morate nešto ekstra napraviti. Bitno je imati tu glavnu viziju, što želite dobiti s tim, glavne neke objektive koje želite isporučiti sa samom implementacijom i uvijek razmišljati u smislu MVP. Znači, što mi je za sad dovoljno, što mi je za sad potrebno, to ću isporučiti. A platforma je takva na kojoj jeste, znači ako govorimo o Dynamicsu, koju možete kontinuirano razvijati prema svim novim potrebama i biti fleksibilni i dinamični na tržištu koje takvo je. Da mi je ta pamet, možda ne bi nikad išao u to. Ali drago mi je na neki način da jesam, zato što ipak donijeli smo jednu veliku vrijednost kompanije. MVP kao pojam je pojam koji se dosta ja bih rekao misusao, jer jednom kad ti daš neki korisniku, oni to gledaju kao gotovo rješenje. Znači, MVP da ili ne, ali on hoće sve da bude, da sve radi od prve, jel? Tako da kad mu daš taste, obično hoće, daš mu prst, hoće cijelu ruku, ne? Ali je jako dobar prvi nekakav korak da bilo kaj provučiš kroz vrata, jer nekad moraš odrezati, pogotovo kad imaš hrpu regulative, hrpu država, negdje moraš zaokružiti cijelinu i reći kao, gle, ovo radimo i vozi s tim, jel? Tako da, kužim, da. A sa projektne strane, pa znaš šta, možda 2 ključne stvari, taj approval proces projekta je jako dugo trajao, jel? On je trebao biti negdje u veljači, na kraju je odobren 1.7. sa rokom koji imamo zbog isteka licencije, jel? I znači 1.7. godišnji odmori, jel? A i tu je ta kulturološka razlika. Amerikanci i godišnji odmori nije isto kao europska razina. Mi imamo 3 tjedna odemo negdje, znaš, na more nema nas, kod njih je to drugačije. Kad se radi, ako je posao, to treba završiti i to je to, jel? To je prva stvar, dakle, ranije bi sigurno krenuo u taj approval proces i možda jasnije definirao potencijalne milestonove. A druga stvar, neke stvari koje su nam onak bile 100% sigurne, bi više puta ili na više razina challengeirao, jer neke stvari koje su bile, da, to je 100% unutra, ti podaci su unutra, na kraju nam se desilo da nisu bili, da možda 70% nije bilo unutra, 30% toga je bilo i tu je došlo do dodatnih izazova i potrošenih sati koje nismo inicijalno planirali. U smislu kao throwaway work, napravili ste nešto da bi na kraju ispada zapravo drugačije. Očekivali smo da će biti na jednom mjestu, na kraju nije bilo, morali smo da bude konkretnije spajati druge baze, dovlačiti iz nekih drugih sourceva podatke, jer tamo gdje su trebali biti konsolidirani nisu bili. Tako da, a to je značilo puno ljudi, puno razmišljanja, puno kombiniranja, puno analiza i svega, jel, koje nismo inicijalno predvidjeli, a opet u tom vremenskom roku godišnjih odmora i ljeta između 1.7. i 31.8. je taj posao trebao biti napravljen. Pa niš kaj, ljudi ne idu na godišnji Pa klasika. Da. As usual, business as usual.
Dobro, evo, hvala vam puno kad ste podijelili svoje iskustva u tak nečemu velikom, kompleksnom i višestranom, jel? Čestitam da ste to uspjeli zapravo progurati i želim puno sreće za budućim nadogradnjama i kad smo kod vremenskih zona možda da je Japan ubaciti ili nekakvu istočnu stranu pa da zapravo imaš 24 sata window, ne? To je to. Cijeli dan možeš raditi. Japan krene za spavanje, Amerika se budi i tak dalje, ne? Što stvarno nije strano na kraju krajeva. Što stvarno nije strano, ali da, sad su sport strane. S ove projektne strane bilo bi zanimljivo vidjeti u 3 smjene, 3 smjene project managera, 3 smjene developera kad dođemo u taj mod, ne? Evo, hvala vam na gostovanju i hvala vam, dragi gledatelji, na gledanju. Ako imate bilo kakve pitanja, komentare, slobodno se nadovežite dolje ispod boksa i gledamo sljedeći put. Doviđenja.